Sasa kuna watu huko kwenye mitandao wanawahamasisha watu watoki wafanye maandamano, kwamba tarehe 29 tusikubali kwa sababu wenzetu wa nchi fulani walifanya, kwa sisi tusikubali, tutoke barabarani, tusikubali. Sasa muulize Muislamu, kinachokufanya wewe utoke barabarani uipinge serikali, upambane na vyombo vya dola, na pengine damu zitamwagwa na mali zitaharibiwa na mambo mengi yataharibika, na kubwa zaidi amani itatoweka, linalokufanya wewe utoke barabarani ni nini? Kuna dada mmoja kule kasema la takunu immaa. Kuna mwanaharakati fulani kasema tumewaona wenzetu wamefanya. Muislamu hawi bendera fuata upepo.